Gikeno na nduhio nicio iratataga muthenya wa ira itura-ini ria Kenania mwena wa Mavoko kaunti-ini ya Machakos thutha wa gikundi gia Streetwise Riders kiria kina makiria ya atwarithia a nduthi 30 kuma Nairobi makiamukira taito cia mugunda uria magurite thutha wa gucanga mbeca gatagati-ini kao. So shamba yenye tuko nayo ni 5 acres na we were 100 members in beginning, lakini sababu ya problem watu walijishuja tukabaki watu 30. Matongoretio ni muikariri giti wa kiama kiu Hiram Ngugi maugite ati kuhota kugura mugunda uyu wa eka 5 ni wira muiganu ati wira wa utwarithia wa nduthi ni uri umithio na oho makoria atwarithia aria angi a nduthi mekirire kio na makinya ota mao ma kuigithia. Tuliungana kama watu wa bodaboda tukaona shida kubwa yetu ni nyumba. Now we have managed and we realize you cannot have a place you call nyumba when you don't have a land. Kosefu bia eta mundu wa bodaboda kuma mwaka wa 2018 nginya umuthi 2023 ne hotete kwegwatira taito. Amwe a atwarithia aya a nduthi maugite miturire yao ni garurukite na njira nene kuma riria manyitanire ta kiama na oho ni moritie thirikari inyitirire atwarithia othe a nduthi. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Njambi wa Njau.